Ang buhangku ta hambur beli la acara pemereng eti la YKB GKI TV. Bandendi ta romia na pulung na miri malakata hamayau. O miri yehu nama pamalundung kama. Rehinanu miri buang menyapa baca paruang ya na pulung manang. Kapipi arikam angahu matuang. Amin. Ang buhangku latami miriyehu na pulong na parong da la lodunahu roko na mapadianimu la ngataka weling la Yuhani kaudo walu dalar hakambulu dambu lupa la dalar tay kambulu napapatanda na jedu yaka na dalar hakambulu patu bawana nanapa ya yehu pa kai kahaka hingu gunya wikingu napa dening ma dukun napa hakahingu pahakahingu nadu pakupima nya duku nangia pawielingu dangu nangia pahanggangangu ang buhanggu latami dirihu karito. Ruku ngkaraya nama Pak Dening dan nama Hama ngkaraya nama Pak Dening menurut nyuta dan nama Hama ang na tau hawiam yedu yaka hiwana na tau dening nama Pak Dening nama pelangataka na karyaku iyana hama dunaka bawana na tau na muda Papa Deni halanya ngaraya na papalaku na termasuk nama akato wiriyehu na karyaku roku wikina dangu wana ngaraya na papatakana mapadeni ya kana du wieling na lay ala dang natadaya i ala dangu nakabieli lay ala i ala na mapadening langataka yedu ya kay miriyehu hiwana nyuna anda mahambila na hambila nuna yedu ya ka naluri na hambila na pamaraw ya na makapatang na maakatu dang na pamitiwang kana lui miri weling lay ala yedu ya na andaluri ngamu na maparhaya ya denamieti ya tapi nangalanya naluri palupang nangan dihada tau lay ala yedu ya ka ngamu nama parhaya lay miri yehu nangalanya naluri palupang dangu na luri malundung nama padeningu napatakana imiriyehu nona mapadianing lang takaya
kana dupa wieling lay ala wikia. Yedu yaka matawa katakiku manunya imiri. Luri dalai miri kana pahambila manuta. Tapalakui na mapadianing hanggang may alam. Tayakin mabudi, yakataluri la anda na mapadianing, napa tapahambur donya hi ala. Amin. Ang buhangku malawa kata hamaya. Miri halamanya kaparongya na pulumanang kapipi karika kama palaku ya laluri ma holod-holodo. Amin. Ang buhango takalayo wa napulong napa ruangunda ambu maruang badunya pa like ya, subscribe ya, dan kata pak biarnya la amuda.